بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقه می واقع که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را فیغان که لولیای شوخ شیرین کاب شهر شد چنان بردند صبر از دل ترکان خان یغنا را ز عشق ناتمام ما جمال یار مستمگیست و آب و رنگ و خال و خط چه حاجت حسن زیبا را من از آن حسن روزافزون یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آورد زلیخا را نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارم جوانانی سعادتمند پند پیر دانا را غزل گفتی و دور سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک اقتی ثریا را. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷои аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷои дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷои сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 922 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.